Solze, žalost in obup na ruskem letališču Orsk. Kmalu po objavi novice, da je prišlo do tragedije, so potniški terminal preplavili svojci, ki so do zadnjega upali, da so njihovi najdražji nesrečo preživeli. Žal so oblasti kmalu sporočile, da tragedije ni preživel nihče od potnikov in članov posadke. Na strmoglavljenem Antonovem AN-184 je bilo skupno 71 ljudi. 20-letna Jekaterina Zakladnjaja je v nesreči izgubila mamo. Мы до последнего вчера верили, что хотя бы кто-то там останется живой, звонили в аэропорты. Еле дозванивались. Потом уже вывесили списки, и мама была последняя в списке. 17-letni Ilija Politajev se je udeležil tekmovanja iz prava, da bi si zagotovil študij na pravni fakulteti. Žal študija nikoli ne bo nadaljeval. Он здесь принимал участие в Олимпиаде по обществознанию и занял первое место. И, как мы знаем, вузы проводят межвузовские олимпиады для своих поступающих. Он был на этой олимпиаде. Вот возвращался, так сказать, домой. Zakaj je letalo strmoglavilo, še ni jasno. Ruski preiskovalci so ugotovili, da pred nesrečo ni prišlo do eksplozije na krovu. Znano je, da je letalo začelo hitro izgubljati višino, zato preiskovalci ne izključujejo tehnične okvare ali človeške napake. Pilot letala naj bi pred nesrečo kontrolorjem poletov sporočil, da ima tehnične težave ter naj bi načrtoval zasilni pristanek na letališču v mestu Žukovski. Trenutek groze, ko se je letalo spremenilo v ognjeno kroglo, je posnela tudi ena izmed nadzornih kamer v bližini. Zaradi silovitosti nesreče je delo preiskovalcev na zahtevnem terenu zelo oteženo. Iskanje posmrtnih ostankov, potnikov in članov posadke bi lahko trajalo do konca tedna. Все два самописца найдены, МАКом отправлены на расшифровку. Расшифровка будет дана позже на официальном сайте МАКа. Na tragedijo se je že odzvalo tudi rusko ministrstvo za transport in napovedalo temeljito preiskavo. Ростраснадзором Росавиации начаты внеплановые проверки и саратовских авиалиний, и дополнительно аэропорта Домодедово, который готовил самолет к этому вылету. Letalo Antonov AN-184, letnik izdelave 2010, je sicer letelo iz Moskve proti Orsku, ki je od prestolnice oddaljen približno 1500 km. Do nesreče je prišlo kmalu po vzletu.